Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Panyay, napasangbat mo ka din ni Marisa? Dandanin pare. Uy. Mano abulan nga text meet kayo? Agtalo abulan ha? Armam ngaminan Anya nga na talaga ya tilangan Ay kat agkita kayo ngamin Ibagbagak nga ron nga kita kami. Namintong simbrik tula ka nun. Ibagakan ka, Sir Win, Swerte ka ni Marisa. Nalay nga babae day jay. So nga ron ti pagbabay na ganyan. Ngamin, may sakla nga tricycle driver. Amangan no, di na kayat. Diskartim daytan. Nih, ada pasahero. Panawan kan dito yung paradaan At ang sakit di kasarsarita ni ading mo iti silid na. Tay textmate na, nanang. Textmate? Wan. Amo yung matanti uso ita. Text. Agin inaram na siguro na. Ay kat nasaya at maadaan matan iti boyfriend ni Marisa. Saan matadakas, nanang? Taggraduar matan iti kolehyo. Ay ngamnay, nagkita na ka din iti dayta at textmate na. Jak man amo. Jak ngamin dinamdamag kan ko, ana. Damagag atan ay amangan tulakit din masaktan laang ni Marisa. Ay, jak kayat ama pasamak dayta kan ko, ana. Marisa, nalpas ka din ang naglaba? Of course. Ne, nadalos matan dayto'y salas. Mother, saan la asalas tinalinis? Dayto intero abalay nalinisan. Itaman pa'y. Gapo ka di dayta, iti ibagbaga ni manang mo at textmate mo. Ni manang at talaga, chismosa. Saan ka aparitan ang maki-boyfriend? Ngamne kita anak ko, tapno di ka masaktan. I don't care, mother. Basta in labak. Ay, kastoy gayam ti feeling ti ma-in love. Oy, Sherwin, ingka mamatagsak do. Itay ka pa ya, tumanix tita. Ni manong madamdaman Awan ti pagluto ni nanang. Isend ko lang ti-text ko ni Marisa. Mamati ka, mate, iti text, mate. Ado, tinaluklo ko iti dayta. Di nakipadpada ka dagiti naluklo ko. Siyak pa'y manong. Ay na, sapay ikatawa na mo't nga ron. Kasla ka lamangin insulto Pudno mat. Diyan text meet mo nga edi. Unang magkita kayo. Ngam sana nagpakita ken ka. Hoy manong, bayadam kid din ti utang mo, pinaglulod mo edi. Ingka kidagsak doon. Singirenak man ako nakon. Nakariing ka pa'y laang? Agrev-review akakit kita. Agrev-review, wano makitetext ka manan. Asino aya dayta at textmate mo? Sherwin tinagan na. Natayag. Kan napintas ti pamagina. Guwapo? Isumat ti ko na. So na laang, ta-tricycle driver laang. Anya? Tricycle driver? Idinto tasi ka. Ag-graduate ka akom laude. Bay amon. Di na kon kontraan. Ading ko. Kaya't nakangatamat. Oh, apay kit dinasaan. Ay, Marisa, kita amot aday talangam iti sarming. Wan, amok. Makaamuditan kunanamot alav na, uray anya pa'y tilangak. Ay, sapay ko mga rod, takasta. Sinong batan na kon pare? Sino? Ni Marisa. Oh! Agri ka. Basa ang text na. Masayag man nga ron.
Nakaw, English ah. Wow! I love you too. Uy! Kitap? Text na dahi tayo dirabi. At dapat iti agsapa. Anya nga ti kunana. Intun break da, agkita kami. Ken, iyam muna kadagiti naganak na. Uy, mayat ah. At dan girlfriend ko. Sige, say atam. Di mo paluspusan ni Marisa. Nalaing day ta. Agpautang ka man, Sherwin. Anya? Agpautang ka, kunak. Anya nga iti, pautang ko manong. Diyan na pasadam ah. Ay, paggatang ko iti, bado kon sapatos ko dayjay. Ken pagpapukis ko pa tagkita kami ken ni Marisa. Agkita ka nun. Katwan. Masapul pa'y ayaan na purma ka. Saan na basta-basta ni Marisa, manong? Kaayan-ayat kong dayjay. Anya? Kaayan-ayat mon? Katwan. Sinong batan na kon? Isumot lagayam ah. Kasano ngay manong? Unaan ka na. Mga sawa kon. Angam nay. Siguraduan pa'y mo't no kaya't nakaday ta babae. Apay kit din asaan mo't. Kat no nagtarakiak abaro manong. Kunam, di adal day ta babae. Isumait. Kaya't nakangata? Siyak tay! Marisa, umay ka manganan. Saan pa'y amabisin? Itaman pa, saan ka amabiseng? Sayang dayto inlutok nga adobo, no saan ka nga umay mangan? Ada pa iti paborito, malichiplan. Apay nagkatawa ka. Umay kan Uray di ka mangan, di ka mutla kumutong. Agday-diet ka? Kaya't kung arod ti kumutong. Ay na, awan namnama mun akumutong ading ko. Marisa, lumabisin ka, umay kan tulat tamangan narigat lumabisin ka. Ay, makapanervyos mat, gayam. Jay, Intun bigatan ngagkita kami kan ni Marisa. anya? Apay ko mga nervyos ka, mate. Kaya't nak nga ta. Apay kit dinasaan. Kano nagtaer ka? Di mo't nakitkita mo ni Marisa? Apay nga di mo pa'y lakayat nga ibagat ilang na. Basta, ayatam ni Marisa. Saan ka ngagbabawi? Nasingpat kan nalaing ababae. Aguri ka. Anya titsura na. Natayag? Ken napo daw, kasjay? Basta, makitam tulap ta. Daytoy dark color of blouse ti isuot mo. Tapno saan amadlaw day ta bilbil mo. Awanan ti umanay kanyang apantalon. Nasursur ta amin na napaggatangan. Ado pa ti paggatangan dita. Danag mun aya. Kasanungay no awan ti umanay kanya. No awan, di mapantag padait. Anya, intun bigatan nga agkita kami kini Sherwin. Kasta aya. Kunak man no kimutong kan, tagjagjaging mat kan agday-diet ka. Katwan mat, nagrigat kag pakutong. No awan ti masarakan ta apantalon mo dito'y mall. Di mapantay dyan palengke. Adamot siguro size super XXL aparakan ka. Saan aya, ading ko? Hello, babe. Basta orayin na ijay meeting place ta Wan, babe. Nakablawsak iti red. Sige. Saan ka nga agpalpalado Wen, I love you. I love you too. Ay, makapanervyos. Agsukatak man langin. Sakbay nga umunagak iti fast food apag kitaan mi ka ni Marisa. Kita man pa'y. Amangan no anda dito unag. Nakalabaga ko na naman. Isuday jay. Naglukmagmatan. Triplin sa mutin ti bagina no maidilig kanyak. Day jay.
Talyaw. Ay, amunan samot nga dak dito eh. Anya nga tati ramidag. Asit gak nga ta. Pinagring nanti cellphone ko. Iso talaga dayta. Ay, agawi daksan. Makapadismayamay. Nagawid ka din ni Marisa. Itay pa'y ananang. Ikat ay habamon at amanganan. Saan ka numat amabisin? Kat, nagkita damat laang iti-tiksmate na. Awan mat ti ibagbagana. Marisa! Umay ka manganan ah! Marisa! Nanang, baybayan nyo pa'y laang. Ay, kasla maawat ako noan niya tinapasamak. Ay, dagita alalaki. Langa ti pangibasbasaranda. Saan nga iti ugalay? Bayan nyo, nanang. Takasaritak to ni Marisa. Oh, Marisa. Agistoryakan ah. Anya tinapasamak iti panagkita yo kan ni... anya itayin tinagan jay textmate mo? Awan manang. Saan kami ang nagkita kin ni Sherwin? Anya? Inururay ko. Inawagak pa'y. Kat, anya tinapasamak? Saan na nagparparang? Anya? Aging gaita. Saan nasumbatan ti awag ko kankwana? Imbag kuman no amom ti ayan day ta lalaki. Ta isurom kanyak. Tamapan kuman apaan? Ne, itay pa nga gre-ring da ito yung cellphone mo. Apa adi mo songsungbatan? Bayam latan manong. Ne, apa nga Idi, di mo kayat nga ibati Apolos. Ita, di mo pa yung talyawan. Jaket? Di ka man. Kumusta nga, jitixmate mo? Awan. Kunak man no kunam ang mga asawa kan. Kat dayjay a babae ti ikalaysam. Kunak lang dayjay manong. Apa yaya? Di mo nagustuhan ti langana? Jakayat? Naglukmag. Pagananok ngay. Marisa. Ni, Manong Ted, nagawid ka? Wen, kumusta kayo ni Sherwin? Oh, apay? Pulos asan na nagpakpakita. Aging gaita. Di na sungsungbatan dagiti text ko. Anya? Nadismaya siguro iti langak. Nakapilpili mutan? Bayamon, Manong. Kasaritak to nagkita kami. Di na siguro kaya't tikas kanya. Namin nakalukluk magak. Sa bagay, gwapo nga ni Sherwin. Natayag kan nabanig ti pamagina. Anwam nga itinapintas no nagalas mo ti ugali na. Sika, nasingpet ka, kan nalaing ka pa'y. Apay nga nakasapulan ang napintas ti may sa babae. Tapno ayatin yung alalaki. Bayamon, di ta mapilit ni Sherwin no talaga di nakakayat. Pakumusta am tulatan, Manong. Oray kayat kung agkita kami, di naman kayat. Iso nga awan ti maaramida. Oh, sika ka ti sumaro no itipila gayam. Agsarita tamampay. May papanitian niya. May papaniti naramid mo kini Marisa. Anya? Di mo matgayam kayat. Nga mapay adi ka nagpakita ken kuana. Rumbang kumaki na saritam. Kwa? Dahito itibagakin ka. Nasaya at unay tasaan ka anak parang ken kuana. Tasaan ka maikarikan kuana. Tasika. Dahi talaang langa tikit kitaan. Gayam. Sinaktam tirik na ni Marisa. Awan ti consider